Shubor nakaslem jong udongsan hima. Vice President kahnyo Trap Youth Council usamla Donbok Harlingdo uloong. Basa kanutli kisnem bangi kwa banong kiding lembong. Bat sahatu ngin ailat biang bagita kisangma kin penyat lani long driver jong kasorkar aban sa tau. Kani kalong kajingkeren jong usamla Donbok habakren ha kajinya lang lani ka campaign jong kahnyo Trap Youth Council iya kabalaktip kum karai daw campaign election arajar at pulai ban pensyai sikipat ba nong snong kathan nong ston halor kapang kajingjiet economic mat siya kayung dorbar tawan jong kajala iya kabalapin long hasor nong ston Hakaway ni Gijaka halat way tang West Coast Hills. Usamla Donbok karu lapan pauru da kabaong. Kata kadi ka jingkali ya upat ba ka briu nyo trap bapihap ban syem ba lada pimon ya kata ka jingpen kala yin pentik na ba ka arpun nyo tarik kande ka sngi jong ka jingkala am ba kande ka sngi jong ka jing babi. Ka jingkali ka unda sakamu tulik islam ngi ko abang lang kiding lembang. Hato sakamu tulik Islam kebangan juput swim bahagini ki outli ki samoy lanya ayah ka bas MUA lanya ayah ka bas MDA da kita ki sangma bak ki jongi ki kelalong tang ki passenger hatong ina alat yang bak kita ki sangma kinrang lani kinong u driver lani pilot jong de ka sarkar ban sa form din artrai kata kata jingli ya ke bama pi bamanga upat pa jeng beri neutra nakilai beri konsumsi pihapan syum balada piman ya kata ke jingla to ngene pentingna bak artrik ke artrik kan de segi jong ke jingla kan de segi jong ke jing babi kajat beri muda ke keli lada endai mapi manga mano lada endai menta mak lano bangin pelat ia kajat penriu nakajing sate syakhong hakimang sinsar kibale dombor kibale jubor bah kita kinong sinsar kibala jumulin ban thok bat ban syukur day namar bakajiatan kelai tham bangi saduk no ilam hapo di state legislative assembly kejepon kijai kram syorom syarang ni bukumta tang kawai ngaku abang baku mengong right edau campaign ka HYC ka kuat banbok batang ong lupa ya kita ki MLA ke bangsa jiat artorik lembah mapi upat tak jong ajat penriu neutra hato kam serkai kapok kabakumno nakini ki arteli lada kajingkeli kabanegong hato kakamla kapok banginya syongnya knyong hayeng banginya tulung banginya long ajat penriu bayatan telangnya kakam serkai kapok kabalada don ki MLA ki babisni banang CM do kasi ngilek saya kina iyang na kama kapok ka bakundo la kapok ka bang iya tulong na iyang na la kata kapok ka ba ngilek bagsay yaw kau MLA upaya syur para kasi lana upaya tangkalay para mangi ngatray kong ngajat penril nginan kambat kendil penril namar balay bilay i hakimabun ki issues ki batung kajat beneu kerak hakade ke sarkar MD nilara ya ke ILP kaktian kasih batung ta terter kai ke isu pakai MD ke pas sepok kecinglan jongkon man sama kai ke isu ke bapil sepok kecinglan jongki ILP pil kaktian kasih ro pil isu temator rupil resolution policy rupil banturun kampung jami kisamla kilodan kejinan distar rupil bantun urnang ya kejinawa jong kinong ya ki kitri nami ki jigai nene ki emri rupil kejinawa
jong ki driver taxi association ro phel kajing nawa jong kita ki metemi ro phel kajing nawa jong ki asha ro phel haki bapun kiliang phel lot hang dai ke sarkar MDA balai lam do kon man sanang hei kerai etau campaign lese pinkeli kerai etau campaign parari ngakwa pani thui pi kadai ke campaign ni ke bai ke chuasi kalai syaman la kisnong jo gajai penreu nyotrap ban pensai ban patai ban hikai kumno kum gajai penreu ngile haga arvio trek jong lu nai fab arjar fly haman la ki police station jong ni parari habang yung rai edau campaign ngihapan pedang bakum gajat benreu haki kendat senam ki balai haki ni ki arti ki samoy ngilakum jit bat ngilakum rai jemdau lingba ini isu berarti ijongai jompi ngilarai jemdau bakum gajat benreu ngatwangi kenmau bakaan yadai gajat benreu pak jongi ladang ngambakla tanggap kambekla lan transparan nadon 1971 ladang ngambakla kadon panyadai ngi gajat benreu pak hendrela samput di Islam bakhamdam hagini Islam kiblan syulat ngila jendau kum gajat benreu namar bapalain nasi kuat apa ni hui pi kajat benreu jongi kadang kumbak hak sau hak sanang kajat benreu kepada nanti pok rilung garu jongi aceh kadang kumbak hak kendailan kajat benreu kebasai ya kita ki numbers jong ki representative nalai konsulsi hantai hapok assembly ngidan lai benreu kiwe gidan arpusam ngirasa jendang namar bau arpusau balapor ujuya lami ulai punriu kacing jendau hakani ke kabinet ane ke government MDA ke bersidap kalong ba armut kita kimut ngarilong garo kita angkat bamon kita kidin lembong kibami nang ninarilong kasih batjanjian. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kadipman kapor Congress ka kular Bandung duk bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat ar hajating kashi snap shaki kinthei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka ap nyau trek urempang John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.